السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبجمتو تافي وردفتو تغني قبجمو في جالة موخن قطالي الدنيا تنرد أبتني بكم جرتين تيسني هيدو تيجي تنداو جرتن سلامتان أو نير أبو قادو تاتي تنجال الأول ما هم تجرتو كلين سران إسن هذا كبدون سنين جا قبجمتو تافي وردفتو تغني أران تنوان تكان إسني فمودو في أمدور اللي قاول برين بينو أبا برنتو أورم تجلم تبوتين جاما أكسب إسنيس إن شاء الله أزين بودنا برتجيتي هذا وان تكان زني مولوف رجع سريتي في رجع جبو موتي والكتوم ما دركو خانا نسني مولوف انت لدكاتو غندر را غنت سير را اوسو ديمتي أكاتا يتغندر سيتي ديمتو خران جلابتي ولالتي oduma ganda kana karaa barbaada deemtuu too ganda hundarraa tokko ganda gaararra jiru tokko san dhagarte ganti sun ganda cubbuu fi ganda kijibaan beekamaa ta'e osuma ganda san keessa deddeemuu jirtuu too gurbaa tokkoon wal agartee gurbaanis fuudharra fidee siin fuudha akkam jeeni qeebalte firraa gara itti deemtu wallaaltee rakkannan qeebalte gurbaan fuudheetuma ragaa nama sadii yaammatee mana murtii dhaqee qaadii yaammatee jechuun manumatti icciitti kan aruuza godhanii ililchanii mana kaanii baasanii kaanitti hin galchin aruusti ragaa sadeenii fi abbaa qaadii qofa yaammatee aruuza icciitti hidhatte odoo namni takka hin beekin jechuun manuma keessa godhanii gabbaan godhanii oduma wajjin jiraatu jiranutu gara boodaatti akaalifne isaan jidduu dhufnaan firraa baase firraa aree mana baase deemteeti abbaa mana murtiitti dhayte abbaan mana murtii san khutee jira amma khabiraati abbaa mana murtii sanii dhayte osuma abbaa mana murtii sanitti himannaan abbaan mana murtii yaame abbaa ijaarsiisiitii fi ragaa san yaame akkuma ragaa san yaamanitti intalti tun intala tana maal balleessite mana baaftee jeen ala raisiin beeku antun jaartitii yaamte takkaatu isin beeku jeeti haate ragaalee ni gaafate ragaanis nu takka isin garreedha gandi waan cubburra walii galiif akkasitti gaafannaan abbaan mana murtii isii gaafate akka intala tana baasuun qabaa jee murtee intala tana gaafate deemaa kottuu jeen jaarsi kun saree ni qabaa jee ni qabaa jetteen deema akkasitti askaroota isaa fuudhee juntii isaa jechuun waraana isaatiin fuudhaati intala tana mana deebisaa yoonii fi gisee mana dhayte sareen itti dutte isin dhugaadha jaartii gurbaa kanaatiin miti kijibduudha yommuu sareen isii simattee isiidhatti mataa mammartee isii simattee haadha manaati jarri hunne kijibaa deema haqa isii baasaa jeeniiti jara fuudhee manatti erge yogguu manatti erguu dhuguma sareenis sirri simatte ittiin dunne waa takka ittiin godhanumaa isiin dhufnaan mataa lafa qabtee eegee isii akkas godhaa isii jala gacci ciifte jechuudha. Akkasi fuudhaniiti mootichatti deebisanii jechuudha abbaa qaadii mana murtii sanii deebisanii yaa sayyidii keenya akkas intalte mana geessine sareen ittiin dunnee numa akka ajaa'iba simattee jedhaniin akkas jennaaniin intala mana deebijeenii jara kana qabaatii tuma isaan cubbuudhaatti walii galanii jee akkasitti haqa intala sanii baasee sareen irra qabaatee cubbuun jaraatis isaan irratti deebitee jechuudha akkasumatti insha Allah haasoo gabaabsuu fi yala akkas jee gooluu baqaallechiin fabi isal qurallati kilaabuha asdaqu min ahlihaa akkana jechuun akkam waa halaakamtee ganti sareen isiidha warra isii keessa jirurra dhugaa dubbattu jeeti haasoo isaa kanaan goolabe kanaafuu ragaan cubbuu akkana nama godha deebi'ee guyyaa tokko lubbuutee halaa kanaafuu cubbuu nama yaaduu dhiiftee qalbii tee qulqulluudhaan onnee tee qulqulluudhaan nama wajjin jiraachuu qabda jaalatee nama bal'isuu qabda histii nama yaaduun qabdu haasidummaa namatti hedoo hin qabdu si duuba haanni ati abbicha sanii fiite deebi'ee si kuffisuu danda'a ableen ati namticha saniif awwaalte ifii irra kuftee si waraanuu dandeessi kanaafuu hanga dandeessanitti tattaafadhaa cubbuu jalaa bahuudhaaf yaalii godhaa akkasuma namarratti cubbuu dalaguudhaafis hiyyaatina kanaan isinin jaa hanga dhuma qophii teenyaan nu faana turtanii nu daawwachuu keessaniif galatooma waraabura nuuf deebanaa.